India Tour of England ODI Series 2022. 3 matches. Team India final squad. Number 1 Rohit Sharma. Number 2 Shikhar Dhawan. Number 3 Shreyas Iyer. Number 4 Virat Kohli. Number 5 Surya Kumar Yadav. Number 6 Ishan Kishan. Number 7 Rishabh Pant. Number 8 Hardik Pandya. Number 9 Ravindra Jadeja. Number 10 Shardul Thakur. Number 11 Akshar Patel. Number 12 Prasidh Krishna. Number 13 Yuzvendra Chahal. Number 14 Jasprit Bumrah. Number 15 Mohammad Siraj. Number 16 Mohammad Shami. Number 17 हर्षदीप सिंह। तो गाइस ये होची टीम इंडिया रो फाइनल स्क्वाड। गाइस जदि वीडियोटी आपन मानकु भलो लागुछि ताल प्लीज गोटे लाइक कर देबे आ एमिति वीडियो देखिया पय हम चैनल को सब्सक्राइब कर देबे।